Dobroveče i dobrodošli na online Maitri, tretman energetskog čišćenja i balansiranja. Ja sam Biljana Vozarević i evo već 10 dana, svaki dan praktikujemo ovde ovaj Maitri, gde imamo prelepu energiju sa viših vibracionih ravni, energiju najviših duhovnih majstora koja struji tu tokom tretmana. Zato je važno da se ovaj Maitri praktikuje u vremenu u kom se snima, znači online, u vremenu u kom se snima, u ovom slučaju 7 uveče, sinoć smo imali u 8:30. Ova tehnika i ovaj proces online Maitri je inspirisan Mohanđijem i ja se povezam preko njega sa najvišom svešću, sa tim beskrajnim poljem ljubavi i energija tog beskrajnog polja ljubavi onda struji tokom ovog Maitrija. To ćete i sami osetiti i imati blagodet, imati koristi od toga. Maitri je vrlo moćan, ima ulogu i pročišćavanja i balansiranja i zaštite. Krenut ćemo sa disanjem u 5 brzina. To disanje u 5 brzina kreće znači jako polako i zatim ide sve brže i brže i brže do samog dahtanja. Udah je do 3, 1, 2, 3 i izdah 2. Udah 2, 3 i izdah 2. Znači kada to pokažem donjem delu stomaka. Udah 2, 3, izdah 2. Udah 2, 3, izdah 2. Udah 2, 3, izdah 2. Sa izdahom mi se potrudimo da se trbuh potpuno isprazni, znači da se približi kičmi. Pri udahu trbuh se širi, dijafragma se povlači nadole. Ispunit ćemo srce ljubavlju i zahvalnošću. Samo da kažem da ovaj Maitri, odnosno prethodna vežba disanja u 5 brzina, može da se radi ukoliko ste baš zdravi, da nemate visoki krvni pritisak. Ukoliko ga imate, nemojte raditi. Ili ako imate neko oboljenje od srca ili ste u prvih 2-3 dana menstrualnog ciklusa, ili ako ste trudnica, preskočite ovo energično disanje ili ga jako ublažite. Možemo, leđa su prava, ramena opuštena i blago povijena unazad. Jako nam znači da ispunimo srce ljubavlju, a mirom, kako bismo bili dobri za sebe i druge, strpljivi i smerni tokom ovog vremena, ovog do sad nedoživljenog perioda sa virusom. Može. Krećemo sa disanjem u 5 brzina. Udahnite duboko. Udah 2, 3, izdah 2. Kao da smo 3 evra zaradili, 2 potrošili, 1 nam ostane. Udah 2, 3, izdah 2. Idemo u drugu brzinu.
treću. U četvrtu. I u petu. I opustite se. Udahnite duboko, izdahnite duboko. Osvestite svoju kičmu. Udahnite uz kičmu. Od korena kičme do temena. Izdahnite od temena do korena kičme. I zamislite prelepu zlatnu kupolu. Od tečno čvrstog zlata, kao od plazme. Osjetite to meko zlato kako obavija vaše telo sa svih strana. Miluje ga, neguje i štiti. Osjetite kako se svaki deo tela ugnezdio u tom zlatu, koje je veliko, proširuje se skroz do zidova prostorije, iznad glave do plafona i još više. Nikakvi zidovi nisu prepreka za ovo tečno zlato od iskričave svetlosti najviše svesti duhovnih majstora. I dalje dišite vertikalno od korena kičme do temena i od temena do korena kičme, obavijeni tim predivnim svetlucavim zlatom. Zatim tiho izgovorite u sebi: neka samo čiste pozitivne energije mogu da prodru u mene. Tamne, mračne energije preusmeravaju se ka svom izvoru. Krenut ćemo sa ispevavanjem Mahamrityunjaya mantre. Mantre besmrtnosti. Mantre na sanskritu, koja je ujedno i za zaštitu, a mnogo puta se pokazala da isceljuje i od neizlečivih bolesti. Toliko je jaka, toliko su njeni zvuci prodorni i lekoviti. Ona još i dovodi do osvešćivanja da smo jedna čista, neprolazna energija.
jedna svest izvan sve prolaznosti, čista energija koja samo menja svoj oblik, prelazi iz jednog oblika u drugi. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritate. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritate. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritate. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritate. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritate. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritate. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritate. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritate. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritate. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritate. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritate. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritate. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritate. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritate. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritate. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritate. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritate. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam
Urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritat. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam. Urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritat. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam. Urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritat. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam. Urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiyamamritat. I prelazimo na Gayatri mantru. Sljedeću mantru koja jako povećava vibraciju kao i Mahamrityunjaya. Gayatri mantra koja je usmjerena ka svetlosti, ka suncu, odnosno svetlosti jačoj od milijardu sunaca. Svetlosti kojoj upućujemo poruku da nam prosvetli intelekt i da nam prosvetli pamet, da u njemu ne ostanu više zablude, predrasude, koncepti, ideologije, nego da se razotkrije ona stvarnost čista kakva jeste, ono božansko čega smo deo. Mantra koja ima vibraciju lekovitu i tako visoku, oko 110.000 vibracionih talasa u sekundi. I to je čini najmoćnijom mantrom od svih, najmoćnijim sredstvom za obraćanje najvišoj svesti. Udahnite. I više iznutra, oko 80% iznutra, 20% čujno s polja. Pažnje je na kičmi, a ispevamo iz stomaka. Znači ne iz grla, nego iz stomaka. Udah. Om bhur-bhuva svaha tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayat. Om bhur-bhuva svaha tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayat. Om bhur-bhuva svaha tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayat. Om bhur-bhuva svaha tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayat. Om bhur-bhuva svaha tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayat. Om bhur-bhuva svaha tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayat.
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
Dio Yona Prachodayat. I krenimo sada iz tame u svetlost. Krenimo iz neznanja u znanje. Iz predrasuda, zablude, koncepata u pravu realnost. Krenimo iz prolaznog u neprolazno, iz smrti u besmrtnost, iz prividne podeljenosti u trajno jedinstvo. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya. Mrityorma Amrita Gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti.
Amritam Gamaya
Osjetite unutrašnju snagu izvan svih strahova, snagu da odolite svim životnim izazovima, unutrašnju snagu koja vam daje poverenje u život, poverenje u sebe da možete da izađete na kraj sa svim životnim olujama. Stojite čvrsto na nogama, ma koliko se morali povijati da se ne biste slomili. Osjetite u srcu onu slast, onaj nektar blaženstva, one ljubavi bez uslova. Osjetite tu ogromnu ljubav, umiljenja. Koju vam niko ne može oduzeti, jer je ona uvek u vama samima i uvek joj možete pristupiti. To je sladost, tom nektaru umiljenja. Osjetite duboku zahvalnost svom biću što postoji. Jer zahvalnost je najbolja molitva. Osjetite kako su sad ta nova probuđena snaga koju ste osvestili, koja je i ranije bila tu, i zahvalnost. Daleko iznad onih svih poistovećivanja sa osjećajem žrtve ili nepravde, straha, mržnje, zavisti. Kako ste sada na nivou funkcionisanja daleko iznad toga, na nivou ljubavi, samilosti, dobrote, deljenja, nesebičnosti. Jedna platforma, sasvim više svesti, sa više ljubavi, a manje patnje. A sve iznutra. Samo ste se podesili sada na novu vibraciju, na novu frekvenciju. Frekvenciju usklađenu sa univerzumom, usklađenu sa samim postojanjem. Sa onim večnim suncem, uprkos oblacima koji dolaze i prolaze. Protrljajte dlanovi ispred grudnog koša, energično da se zagreju. Pokrijte oči i dajte energiju očima. Kad budete spremni, duboko udahnite i uz nežan, iskren osmeh otvorite oči. Kako ste? Nadam se da vam je prijelo, da ste uživali. Slobodno mi pišite u inbox. Evo, želim da vas isto pozovem da pogledate, odnosno poslušate radio emisiju na Radiju Ruma. Biće snimak uskoro, podelit ću kod sebe na Facebook. Davala sam danas intervju Saši Kolundži koji vodi emisiju na Radiju Rum i na temu kako održati pozitivnost u ovo vreme izolacije, kako održati jednu stabilnost u ovo vreme kada smo u jednom kućnom miljeu koji često neki ne znaju da koriste i da uživaju kao miljeu, nego pošto nam je ograničeno kretanje, onda se ljudi
frustriraju i na razne ljude u raznim trenucima različito deluje. Ovo je u stvari prilika da se potpuno resetujemo, da se potpuno ponovo izmislimo sebe, kao iz jednog pepela, Feniks, da se izdignemo, da svoju novu životnu filozofiju kreiramo, svoju način postojanja, da vidimo šta su to bitne vrednosti. Ljubav iznad svih ideologija, ljubav iznad svih podeljenosti i naravno ljubav prema sebi, prvo usmeriti tu nežnost i poverenje ka sebi iznutra, a onda širiti oko sebe, naročito u porodicama, evo sada, pa umesto raznoraznih svađa i prepirki pokrenute nesigurnostima i širenju straha i panike okolo, podsjetite se da delite nežnost na sve moguće načine oko sebe, pažnju i nežnost. Možete koristiti društvene mreže, pošto se ne možemo viđati. Ostanite kod kuće, ne idite u goste, ne primajte goste, osim članove porodice. Čuvajte sebe i druge zaista sada. Sad je pravo vreme za to. I to, pominjala sam ranije, pre par dana isto, vizionari Srbije su krenuli da štampaju preko 3D štampača rezervni bolnički materijal. Evo i moj sin Vukašin isto radi to preko 3D štampača, zaista nije potrebno izlaziti i putovati, prevoziti taj materijal kad već postoje 3D štampači koji to mogu da urade, doduše u nekoj maloj količini, ali ako imate tu priliku ili znate nekog, možete pozvati, povezati ih sa vizionarima Srbije da pomognete i na taj način. Vidimo, želim vam divno veče, vidimo se sutra, laku noć.